Ekereziya ya parishe ya Kishariro eyakirira umusosorodoti wayo wa katano. Reverend Father Evariste Baguma abira umusosorodoti wa katano mu parishe ya Kishariro kandi ogu ashomera misa yo kubanza ari kusima Ruhanga ahabwe cyonco cyo gweto bwo busosorodoti. Misa yo kubanza yo kusima Ruhanga ebireho nyamwe bazo mu makagabo umuparishe ya Kishariro Nyamunuka Town Council umwishaze rya Kajara Ntunga mu district kandi aha heteranira habikiriza bedini zitari zimwe na zimwe okurwo mu parishe ya Kishariro na heru yayo. Arwageso mu misa yo mutano Reverend Father Pius ashaba mukama ashabira umusaserodoti musya okuguma hihi nemeza ya Ruhanga kandi yashaba n'abakristo kukunda no kwera Father Evariste omugweto gwe ubwo kubunzi amakuru marungi ga Ruhanga. Wecho Father Evariste mwana wanje mukundwa urebeke ngwaguma hihi na altari no ushomeshi tambo cha misa. Stay close to people. Abantu ab'Ruhanga kwetire obagume hihi omukushemererwa ombusasi omunaku obagume hihi okubahumuriza abo kuba abantu aba nabone bakimanya ngo umusaserodoti priest is not perfect and they don't need a perfect priest but they need a holy priest who loves them okure omukukira kuno kwiha ari Kristo. Ekindi urebeke ngwaguma hihi na Bikira Maria nyinitwe Bikira Maria nyina Ruhanga nyinekereziya omuce hiyo mukundo mwete. Reverend Father Bruno Tumwesije ori bwana mukuru wa parishe ya Kishariro ayakirire Father Evariste kandi yamushaba kugumiza munayiriza hiha abantu na Ruhanga niko kushaba n'abantu okugumiza muni betabo mu gweto ubwo kwereza Ruhanga. Wene tusima Ruhanga awe chocheki ahabo kwa kumanya ngumisa kugasera kandi kugasera abantu bona kandi tungo musaserodoti omufada tumatumanya ngo abantu baganyirwaho ubuhereza no bagwayongera kwirahi ahabo kuba abantu bamukama nibetaga kurishibwa kandi ko kuba kugamba ngo abagesha nibi ibyo kugeshana byingi kumva abagesha bake wene tumanya ngo kuyisha kandi akatwegitaho naija kongera kutwera umukoro butumwa oburuhanga yatwasize abo kongera kwiriza abantu hihi na Ruhanga kandi nawo kongera kushaba n'abandi nabo barige yo Ruhanga bete je batwere ibyo kugesha tubase kukwatanisa. Reverend Father Evariste otunjira busaserodoti asimire Ruhanga bwo kumubasi so kwika izoba ryo kutunga kandi yasima na buri omwe owagizire kiyayamba abuhanguzi bwe aco yashaba bikirizo kugumiza muni bakwatanisa nawe hamwe no kushaberana. Nyongera kubasima mwena kandi nishaba ngo mongere okugumana munshabire ubutumwa bunaza gukora mbase kubukora kurunje kandi cyo mukama yanyetire mbase kushikiriza mbweno nishaba ngo mukama tubanjire mugume n'umunshabira mugume n'umumbanjira rero mbase gukora umurimo gwanje ngushikirize nko kumukama nyesere rero indagano zanje nzirindeje. Omwami Yasin Katafa ori meya wa Nyamunuka Town Council ashabira umusaserodoti tunjire okongera kunyanisa abantu na muno munongo kongera mukagugwa hagati y'edini zitari kushana hamwe no kureta obusinje. Nyamunuka Town Council tuyino kwesima kwinje munonga era mbwe cyabe ikintu cyo mutano kushanga ngo owekitindisa Father Baguma Evariste abasize kushoma kandi yabasafika ahashaheze icyo kituri kushaba nangwa nyowe nkahanye aharurengo rwanje nyondi yo musiramu konka nitwe tumanya icyabafaza bari batuyamba konka ikituri kushaba na munonga ombebembezi nkaba bebebesi bito mu Ruhanga kafaza ikituri kumushobora mu kihango
no kugira ngo ayongere abase kongera kukihayo kandi abase kubwita abantu ito ntufo kubwita abantu mfa madini ubona bagagite musaho businge kugira ngo abase kutwereka ngo twena tuye kintu cyumwe Ruhanga. Kandi bo bakristu borekera kushemererwa kwango bari kusima mukama habwo kutunga umusaserodoti musya obwo bari kumwakize birabo ahari mwe motoka iyo kumuyambo mu mirimo ye. Twena twatanisize hamwe twahereza umusaserodoti witu enzarwa yitu omwana witu Reverend Father Evarist Baguma twamuhereza ekirabo cy'emotoka cyase kumuwera okora obutumwa bwe banwe bari mwashikoraje bagumanje rekishumuruzo yes wana yaye na injino jitani kabo yageze marebe y'abana kamuji enter start the engine yazamuna fafao abasi mutera mukaro Ndi Gilbert Ankunda ahabwa Modern Television.